besok kita tidak tahu jika masih hidup atau sudah meninggalkan dunia. Boleh saya baca syair? Boleh. Bila ghafil naho yakdam ke dunia छोड़ जाना है बगीचे छोड़ कर खाली ज़मीन अंदर समाना है. Wahai orang-orang yang memiliki hati yang lalai, jangan lalai, karena kamu akan meninggalkan dunia ini tiba-tiba dan kamu akan dimasukkan ke dalam kuburan yang gelap gulita. Tirana suka badan bhai jo lete sej phoolon par ye hoga इसे कीड़ों ने खाना है. Artinya, tubuh Anda yang lemah berbaring atas kasur yang lemah lembut seperti bunga. Suatu hari Anda akan meninggalkan keistimewaan ini, bunga-bunga, taman-taman dan kebun-kebun, dan Anda akan dimasukkan ke dalam kuburan yang ada serangga-serangga